kandi nabo bari mu kuza kuntuze bakavuga ngo turi mu gupfa kuvuga ngo tutazi ngo politike ngo yahereye wowe uhazi bagakinira politike ku bwoko bwanyu icuba mariye ni igiku nawe ni ukunganira abanyepolitike kugira ngo ese iyo politike y'Abanyisirayeli bari baraje mu minyago bari baramanitse intangazo bari barazimanitse twebwe ni igisirimba n'ukwirwa tutuzina hangaha tukambara tugasa neza tugaseka iwacu bari gushira bari kutuvukura muri gakondo kuranga ko turashira. Tubaye ikaze kuba dukurikiye kuri Vision of Umulenge TV1 tubaha mwaramutse aho bukeye tubaha mwiriwe aho bwije tubabaza uko mumeze twe tumeze neza turashima Nyagasani nubwo ibihe bitoroshe nubwo ibihe bitatumereye neza ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo mu bibi no mu byiza tugomba gushima Imana kuko niko ijambo ry'Imana ridutegeka. Rero muratubona imbere yanyu kuri kamera niba abanyamakuru ese ubundi twavuga ko turi abanyamakuru cyangwa twidiki ariko turi abanyamakuru kuko tuzatubagezaho amakuru hariho abatayazi hariho abayumva hariho abaza babyumva nk'amakuru ariko turi imbere yanyu tuba tuje gukomeza kugira tuganire twibukanya ibihe turimo n'ibihe bitugoye bituremerereye ariko mu by'ukuri tuzi ko bizagira iherezo bitazaguma gutya. Umunsi w'ejo wagenze gute? Umunsi w'ejo wagenze neza twari kwibuka intwari zacu zirimo intwari y'ikirenga General Makanika hamwe na bagenzi be bose hari abamubanjirije hari ababanjirije bose twari kubibuka ejo ariko dukomeza kwihanganisha ubwoko bwacu turi mu bibazo bitandukanye kandi bigoye binabihiye imitima yacu. Nubwo twari muri kiriya gikorwa ariko iwacu bameze nabi kugeza n'aya masaha n'uyu munsi imfubyi n'abapfakazi ko zirakubira mu kwiyongera bakomeje kwiyongera ikiborogo ni cyose ayo drone zikomeje kurasa mu turere tumwe n'utundi. Intambara ejo yabereye mu gace kitwa Ruhemba niho yabereye ahitwa muri Ruhemba habaye isibaniro ry'intambara na za Bicumbi. Drone zikomeje kugira ubwoko bwacu nabi noneho ntiyari gukora isasu bo ntibashaka ko ababo bapfa ahubwo bahisemo inzira yo kuzaza batuma indege zitagira abapilote kugira ngo zikomeze zigirira abantu nabi. Dukomeje kubabara dukomeje kwamagana muhaguruke twamagane buno bwicanyi abantu bose bafite amacanel tuve mu bintu n'ibindi uzi ko tudasa n'ibibazo biri kubera iwacu abatari none hari umuntu umwe wavuze se ninda hagera Sensani umuntu wavuze ubushize hari ikiganiro nakurikiye umuntu mwaravuze ngo ni twebwe abantu bonyine ngo bamanuye intanga ngo bari mu buhunzi ngo bande ngo begazaho ngo y'Abanyisirayeli bari baraje mu minyago bari baramanitse intanga bari barazimanitse twebwe ni igisirimba n'ukwirwa tutuzina hangaha tukambara tugasa neza tugaseka iwacu bari gushira bari kutuvukura muri gakondo kuranga ko turashira nta gaciro tugifite iwacu hatahari nta gaciro dufite. nayo intambara zirirangura n'ukuri zirarenze kandi ubu nyine noneho bari gukoresha indege kuvuga ngo intambara yo hasi no mu kirere ntibizabijana kandi umuzi uko iri yari twigwaneho ntabwo ari abasirikare ngo ni abasirikare niyenda ngo nk'abasirikare bari forme nk'abari aba FARDC ni abantu bahagurutse kwidefanda kwigwanaho abana batoya bari kwigana batoya n'abacancuro bakagwana ibihugu byatojwe intambara ko baragwana n'abasirikare babitojwe kandi ibaze ko umwana noneho abantu bari mu kuja kuvuga bakavuga ngo numvishe hari umugabo uvuga aravuga ngo se ngo ko umuntu ari mu gupfa ngo mwaje ari umuntu wese ngo mukavuga ngo hapfuye umusivile tumwita umusirikare yagitorejwe yacinjiriye hehe turamwita umusirikare gute umwana wabonye irango ry'iwabo amasasa havuga bagiye kurasa abavyeyi agatora imbunde akavuga ati reka mpugiriza abavyeyi binjire mu bihuru uwo ngo uvuga ko tumwita umusirikare turamwita umusirikare gute? Mu by'ukuri iyi ntambara abantu bagomba kwigwana mu buryo butandukanye. Je nawe twoyigwana tutari ruguru muhaguruke twamagane kano karengane ibi muri mu kuvuga ngo turi mu kuvuga ngo umuntu wese yapfa ngo tukamwita umusivile n'abasivile twigwaneho ntago ari igisirikare ni igisirikare cy'ikihe gihugu igisirikare cya Kongo ni FARDC
sinzi rero nimba muri Kongo hari igisirikare gifite amazina atandukanye. Igisirikare cya Kongo ni FARDC, murakizi. FARDC yagiye forma abandi babicanyi bameze nkabo. Uziko dufite akarengane gakomeye nubwo tutakazi. Twebwe turi mu mahanga tidusa n'akarengane kari iwacu. Umunyu nicyo kintu gihendutse, ariko iwacu ngo niho hantu honyine bafite icyifuzo cyo gusengera umunyu. Kandi umunyu hano aha turi nawo igihugu urimo nicyo kintu kigura amafaranga make. Ibaze n'ubundi n'usanzwe no muri Kongo nicyo kintu cyari gihindutse. Nta muntu wararaga ku ivi ngo karasengera umunyu, ngo karasengera amavuta, karasengera isukari. Niyo nimba hari ibyifuzo z'abantu batishoboye twasengeraga kwiga. Umubyeyi akavuga ati mfite abana 5, mana mpeze ubushobozi nigisha abana. Ariko kuri none ikibazo kiri mu minembwe abantu babuze umuntu. Ariko abantu bari no turacecetse n'imisanzu bakatubwira ngo tanga 100 ukanga kuri 5. Ugasanga liste y'abantu 100 hatanze abantu 10. Hatanze abantu 10 kandi Yaraguru n'ukuri turi muri souffrance ikomeye. Abantu bari Yaraguru bari muri souffrance bahuye n'ikibazo gikomeye. Hariho Abanyamulenge batabyumva bari mu kubihakana ndetse bamwe bakabonana n'abayobozi bakomeye bakavuga ati nta bwicanyi buri iwacu. Ariko nta kintu kibaho kitagira urugero. Abo ngabo tugomba kubita abasenebarati b'ubwo n'abanehemiya bubatse ariko bimeze. Nehemiya ngo yageze aja kubaka basenebarati bageshomu n'abatobye nimwe mubizi kuturusha ngo bakamwitambika. Ariko Nehemiya ngo agafata ukuboko kumwe kukubaka ukundi kuri gusenga. Noneho rero ubwoko bwacu ukuntu bimeze, iyi ntambara yateguwe mu buryo bukomeye buremereye. Urebe noneho bageze aho bategura ko inzira isasu yari isa n'igoranye, babona ko iragoranye ntabwo bari kugera ku cyo bifuza. Bahitamo inzira yo kubafungira ubuzima bwo kubaho. Iyo umuntu agufungiye isoko, umuntu akagufungira umuti ngo nurwara umutwe uzakwica, umwana nagwara inzoka azagendere mabi, uwo muntu aba yakurangije. Ariko tugomba guhaguruka abavandimwe. Ibinyamakuru ngende no kuvuga ngo nta kuntu twokura amakuru mu Kinyamurenge dutakambira isi hogira utwumva nubwo ntawe uzutwumva. Cyabaye twararize twaravuze guhera kubatangiye kuvuga twebwe tutaranabisobanukirwa. Hari abantu bavuze muri za 2017 baratangira bavuganira ubwoko, bavuga ukuntu twaturengana, bavuga yuko isi bifitemo inyungu. Ariko abantu baranabizize. Ariko isi ntiyatwumva kugeza kuri uno munsi. Kugeza kuri uno munsi ibintu birimo kuba bagezaho leta ya Kongo yiorganiza ifata imyanzuro ikuraho amanetwork kugira ngo abantu bari mu minembwe bapfe gushekera izi ni inzira. Noneho bari mu gukoresha ibintu bigera kuri bingahe. Inzira ya mbere yo gukuraho amarezo mu gusibanganya ibimenyetso. Inzira ya kabiri yo gukoresha abo bari mu gukoresha. Wewe twakwita kuri igikoresho cya Satani. Kandi n'ubundi muri gihe Satani zikugirira nabi ifite uwo yaciyemo. Wewe uzi kuri igikoresho cya Satani ikabacamo kugira ngo basibanganye ibimenyetso. Bagafata umukecuru w'imyaka 100 drone ikamurasa, waje ku kinyamakuru ukavuga ngo n'ubundi ngo abantu bazabapfa. Ngo se uwo mukecuru muri kuvuga umukecuru iyo mumuretse akicwa n'indwara aho kugira ngo yicwe na drone. Ibaza ngo yicwa n'ubukecuru. Ibaza ababyeyi aho ababyeyi bababyarira mu gihugu. Ese ababyeyi bari kubyarira mu gihugu badafite na kenda bambika abana. Wa munsi wa mukecuru apfa. Cyakoze ntawe uzumenya amakuru yimbitse cyane ariko turanayazi. Nukuvuga ngo wa munsi hari ababyeyi bataye abana. Agatabana agahungana bamwe agatabandi. Aho hari abantu baza bahunga nimba mu nzu muri 8 umwe agahunga ukundi agahunga. None si indege yari kwirasa, indege yo zari zaje gusa ngo zikama zirasa. Nukuvuga ngo zidafite kuvuga ngo zirasubira. Noneho hari ukuntu reba ikigo cy'abana, abana b'imyaka 10 ngo abana bari mu kigo ko bariga, indege ihagaze hanze y'ikigo irahakubise ibomba. Tekereza ko abana bari mu kurasa bino bazarasa hano tukikanga. Ibingiba abana bazabaturitse. Noneho ariko tekereza ngo uricaye ahangaha ibomba bariteye ahangaha
mwumve nk'ubwo buzima turimo dukomeje kwamagana muhaguruke twamagane uko ushoboye kose ururimi ushoboye abashoboye kwandika bandike abashoboye kuvuga bavuge nubwo tubizi ko ubutabera bw'Abanyamulenge bwatinze kuboneka ariko turabizi ko amaherezo buzaboneka kandi wewe kwa kundi ijambo ry'Imana rivuga ngo Moridekayi yabwiye Esiteri ngo nuceceka mubwire gisakiki takizabuza abayuda gutabara biturutse ku bandi ariko wowe n'inzu ya so hari abantu batazagera muri gakondo turabizi ko tuzayisubira ejo bundi hari ikinyamakuru nakurikiranye numva umugabo umwe kandi ndamuzi gusa simuvuga ushaka uwo muvuga ko yavugiye kuri Mutandao tavuga yavugiye inbox uwo mugabo aravuga ngo Abanyamulenge ni ibipfu nimbaga nawe ari muri ibyo bipfu nta abirimo kera bavuga Abanyamulenge ni ibipfu ngo barapfukiriye ngo bamagenda ngo barapfukira uvuze uvuga ngo Abanyamulenge ni ibipfu ngo Abanyamulenge ndi igipfu kuko barapfukiriwe ngo perezida w'u Rwanda ngo yarabapfukiriye ngo biki ariko sira ntambara ni ukuri tuvuge reka njyewe nayibayemo ni ukuvuga ngo hariya titubizi ntituzi bya politike yicara ihinduka none se Rwanda bazabirirwa bavuga ngo uradupfukiriye ese uko turi mu gupfa ese iyo gifatanye na M23 bafatanyije na M23 umwaka umushize twari tumaze imyaka 8 tuzadupfa imyaka 8 mayi zihaguruka zigatera FRDC kazinjiza tubona gutya n'amaso yacu hari abagore bapfuye bari n'umugore w'abatumwe Nyamwiza akaba undi mukobwa w'Abahinda yarashatswe na mu Nyakarama ngo Nyabaruta abagore leta yasanze mu murima abo ngabo noneho ibo leta yarahamagaye je nari mu Minembwe barahamagara babwira abashefu babwira shefu Kabundega baramubwira ati wowe fata abantu baje kuzana ibiryo byabo mu mirima bagende bazana imirimo ibiryo turabaherekeza twe barangize baje gukora ikintu nyine kugira ngo badukoreshe penalty babwira Kabundega ariko twebwe yuko nta tangenga bitekerezo abantu bari bafite ico gihe zuko abantu barangiza bamavuga ati umuntu witwa Adoni ari uherekeza abagore Adoni aritanga yuko yari intwari cyane turanakomeza kumwifuriza iruhuko rishira nyine none Adoni amare kubaherekeza babagore leta niyo yabonye hantu bihishe iramanuka irazi basanga mu hantu bihishe babaheza amayimayi barabica umugore wasigaye none uwo mukecuru bagerageza kumurasa Imana nyine iramwimana niho waje kuvuga amakuru ariko igitangaza kumva abagabo b'Abanyamulenge bagaterura ijambo ngo yango n'u Rwanda baratuma dupfa ngo yango ni M23 ico gihe ni mayimayi na FRDC batwishe bazatemagura abagore amabere babica nabi mu buryo buje nabonye umurambo w'umuntu ndavuga ngo Yesu zose agusezera umurambo w'umuntu warashwe nabonye umurambo w'umugore witanya Nyabaruta ndavuga ngo sino yari yapfuye ntabwo agashinyaguro nabo ngabo nyine babiri bari bapfuye agashinyaguro kuva ico gihe sinaho byarekeye no kuvuga ngo basangaga umuntu mu iduka yugamye imvura umusoda kamurasa nta suivi nta kumukurikirana bikarangiriraho umwana w'uruhinja yahurinka ngo ni M23 ngo nitwigwaneho ngo n'abasoda bamakanika ukibaza ati se bino bintu ubu buyobozi bubi buhari buzoshira ryari buzotugezaho nukuvuga ngo twebwe itsembatsemba ryateguwe kera ariko Abanyamulenge nimba barabatamitse bano bagabo bari hanze bari abamanyota n'abakingungwa ko kuzoza baza kutwishima hejuru ngo Reditabara iyo Reditabara niba dusenye nibo bahaba turibura n'uyu munsi none ubu nyine bazanye n'ingabo za Neva ziri hariya bazanye abacancuro bazanye ababirigi bazanye abasoda muri Afrika ngo baza kurwana n'abana b'incu wibaze ubwoko bumwe niki twakoze muri Kaminembwe kangana noneho igitangaza kiri no mu gutangaza ni ukuntu bari mu kuvuga ngo basenye ngo basinye amasezerano ngo agahenge noneho ka gahenge kakaba handi hantu ariko bavuga gutya bagahenge bakama bashora imbaraga muri Minembwe ku buryo muri ka gahenge kaza kurangira Minembwe ndango nta muntu wisigayemo ngo seserepe mu Minembwe yigeze bajyana twebwe ntayo tuzi
n'ubu nyine ibi biri neje iyo ntambara yabaye bavuze ngo basinye amasezerano y'agahenge ese ako gahenge kari mu kuba karangiza uko karabera kari mu kubera mu kihe gihugu kuko twebwe iwacu ntako tuzi mu by'ukuri umunyamurenge ahari hose muhaguruke twamagane abagore muhaguruke kuko abagore b'intwari ba Esiteri barahari bahagurutse bavuganira ubwoko bugiye kurimbuka kandi turashima turabafite mu by'ukuri hari abantu b'indashikirwa bahagaze muri ino ntambara bataryama mu gitondo na nijoro batanze umwanya wabo batanze amafaranga yabo bavuga nubwo babatishiye ubuzima muzoreke babice kuko ntabwo turi mu gihe ntawe uzopfa kabiri kandi buri muntu wese uko nguko nubwo tuba tugenda umuntu akamavuga wewe buriya muntu baragenda waje gupfa habe nawe ubusigaye nawe uri umukandida wo gupfa buri muntu wese azupfa kandi ntawe uzupfa kabiri icyo upfira cyose nimba utwosoka ubu nyine aba bandi bakakwicira ahangaha ni urupfu wo kwicwa n'indwara wo kwicwa n'iki mu by'ukuri icyo dusaba leta ya Kongo nihagarika ubwicanyi burenze bw'indengakamere ihari ikorera ubwoko bwacu ikindi cyongeye turiyambaza amahanga ibihugu bitwumva bidutabara yuko turi kurengana kubona abana b'impinja batakibona ba nyina abana buzuye ibihuru ntibakiba mu amazu karasenywa drone iri mu kurasi karimbura amazu ese kuratabariza amahanga ntiyo gutabara kuko badufashe nk'ibicuruzwa icyo bapfa ni inoro Amerika icipfa ni inoro ariko amakuru ahabera muri Kongo irayazi 100% kuko Amerika igenzura ibihugu byose n'uwo bariye baba bazi ngo bamuriye muri Kongo niho hantu honyine nibwo bwoko bwonyine twabonye bafata umuntu bakamwotsa bagafata inyama bakayirya amahanga areba agaceceka si ubwanone ubutabera tutabubona mugatumba bishwe isi yose ireba biciwe mu maboko ya UN bakorerwa ibintu genocide iraba hapfa abantu bari hafi 200 kugeza n'ubu nyine ubutabera ntiburaboneka kandi umuntu akaja ku mamedia akigamba ubwicanyi ariko turabizi ko ubwicanyi ubwo barabwigamba je hari umusoto umwe nabonye ejo ndi muri bana ababazarendo aravuga ngo umuntu uzosubira ngo kuvuga ngo uyu muntu ni umunyamurenge ibibazo umwica wagende ngo bahigire hasi ngo no hejuru ngo umunyarwanda wese ngo umunyamurenge ngo bazomwica noneho umuntu akibaza se aba bantu ni iki cyane ira ideologie ije muri barabene wacu ariko bayijijwemo na leta yaje ikadistribuye imbunde bitakwira za amahireza akamavuga ngo abanyamurenge baje 64 ariko ntitwatwegereje kuvuka akabigaseko nk'akeza bitakwirawe wa mugani wa mugabo ngo wo mutibura iwe abenshi ijambo wavuze ugenda umenya ko amagambo havuga turababarira ariko ntitwibagirwa tuzababarira ariko umenye ko imitima yakomeretse ku bwawe dufite imfubyi n'abapfakazi abapfakazi abana b'imyaka 20 abana b'imyaka 10 bari gupfakara abagabo babo batazize indwara ngo bazize ko bafite amazuru maremare ngo bazize ko ari barebare ngo bazize ko bitwa umunyamurenge nimba ari igitutsi kwitwa umunyamurenge tutuzi nimba ari icyaha twatuzira kubera ko twitwa abanyamurenge ariko ko turavuga ngo bene wacu muhaguruke ijwi ryawe nijyanje ryogera kure duse n'abari mu ntambara tuve mu bintu n'ibindi abanyisirayeli ngo bageze bamanika inanga zabo babona ko atari igihe cyo kwinezeza babona ko atari igihe cyo kwambara neza babona ko atari igihe tubabarane na bene wacu mu by'ukuri sinzi aho tuzadukura ibyishimo ufite umubyeyi uri mu gihugu maze kabiri ufite umubyeyi ari mu gihugu amaze kabiri ntagira umuntu nako hari igihe dushobora kuziha ibyishimo nyine byahahanze ariko imitima yacu irababaye ntibigaragarire n'inyuma abantu ngo bageze bambara ibigunira bakicara hasi bakicara mu ivu bakaririra ubwoba duse n'ibihe turimo tureke gusa n'abantu batabibona n'abantu babivuga ku kanwa kuko imitima irababaye ko turamagana leta ya Kongo n'abarundi never
gufata igihugu cyawe ugitunganye, ureke intambara y'abakongomani, ureke intambara y'abakongomani bazayikemura bonyine. Icyo uri gushaka muri Kongo ntago ari amaraso y'abana b'Abanyamulenge waje gushaka, siyo azotuma Uburundi bwubakwa. Ntabwo amaraso y'abana kandi cyane ntangara wazavuga ibyo ngo arimo kwigamba ngo arimo kuvuga ngo hariya ngo akeneye ngo azofate Minembwe ngo ariho bazorindira umutekano wabo, ngo Minembwe ipakanye n'Uburundi he urebe ananiwe guhagararira Buvira karazamuka Minembwe ahubwo jeza ntangara Minembwe ipakanye n'ikihe gihugu, ifitanye umupaka n'ikihe gihugu? Tifitanye umupaka twebwe twatugira kugira ngo uzogere ku mupaka uzugenda icyumweru ha ugenda, tuzi ko Minembwe ifitanye umupaka n'Uburundi, tuzi ngo Minembwe ifitanye umupaka n'iki. Minembwe yabaye isibaniro ry'intambara kubera ko murashaka ngo mufate Minembwe mu ijane. Minembwe nagahugu oya yoba jeza ndo akavuga k'ibitekerezo bizanje uko bizabimbwira yoba bari bemezanyije na Gisegeti bakavuga ati Gisegeti ntabweza kino gice tuje kukibamo, bakagenda byibuza tukanakibana ngo gamahoro mukabana n'abandi tukabana nabo Gisegeti yemererwa kuja kubayo. Ubutaka bwabo se ni butoya no abe n'ubundi barahari uzubona nkuriya neva jege mvuye iraruguru abasoda be bari buzuye arakukiziba kibuga c'indege cyane cyarabaye kayabo. Noneho muri ico gihe yakeneye abasoda be bakaba hariya ntaco baba badutwaye, ntaco duhungabanya, bakatura natwe tukahaba bakareka kutwica. Aya maraso yacu abaja kumwa niki cyane bashakaho arico azobamarira, arico azobakira mu gihugu cabo. Turabamaganye, twamaganye leta ya Gisegeti, twamaganye leta y'u Burundi, kandi tubwira Abanyamulenge bose, Abanyamulengekazi aho uri hose, haguruka uvuganire ubwoko bwawe, haguruka uvuganire ubwoko bwawe utitaye ku mafaranga ufite, aho utuye, ibintu byose ugende uwamagane, kandi tukomeza kwamagana abantu bene wacu bihahirana. Abene wacu turabamaganye cyane, mureke kuzoza muza kutwishima hejuru. Nimba mwebwe mutababajwe n'ibihabiba, twebwe turababaye, imitima yacu ntabwo iguwe neza n'ibyo muza mwirirwa muvuga ubusa. Nimba ari amafaranga muzoza muyagera ariko mureke kuza kwishima hejuru y'abavandimwe banyu. Hariho bamwe bari mu gupfusha barumuna babo base bwaca wabwira gukamona kuri kamera kamaze kwakana mutabahawe ngo Minembwe nguko barapfa nguko barapfa kuko nahandi nguko barapfa kuko ngo nahandi ngo abantu bapfa mu Minembwe ko barapfa kuko nahandi abandi bantu bapfa. Ukoze statistique y'abantu tubura ku munsi ugafata ku cyumweru bazira akarengane ko barapfa se baziziki ntaco bazira barasaba sirikare n'abantu bigwana aho. Kindi conge ntabwira ntambara twigeze tuyigira mu ruhare rwo kugira ngo tuterwe ubwoko fulani ngo tubasagarire tugire gute. Abantu gusa baraba bene wacu baradusagariye baradutera batwambura ibyacu, leta yakongera bashigikira, nta munsi n'umwe twigeze dukoza. Kandi nabo bari mu kuza kuntuze bakavuga ngo turi mu gupfa kuvuga ngo tutazi ngo politike ngo yahereye. Wowe uhazi bagakinira politike ku bwoko bwanyu, icuba mariye ni igiku nawe ni ukunganira babanye politike kugira ngo politike twege nta dushaka niyo dushaka amahoro, dushaka kubaho, nayo ibindi bya politike bazoguma ikiniriya n'ubundi nta yari iwacu hari ahantu sina province, iwacu hari ahantu hari komine. Uri umuntu atari province nta guverineri uhari, ni iyihe politike bazaza kwakinira? Nta nimwe. Ni ukuvuga ngo izo za politike muzamuvuga nta n'izo munazi. Iyo muri kumenya politike ubwoko bwanyu ntiwe buri kurengana bigeze ahangaha, mugende mureke izo bintu. Ese cyagiye barasha abagore mu Minembwe bari nibe nawe ngo nibeje igihe abagore barimo banga ko uriya mugabo Rutebuka bamutwara bagafata imbunda bakabarasa. Ari abagore igihe bapfuye umunsi wa gatatu. Uwo munsi nari mvuye kuri iyi saa 9 habe saa 10 harabica. Ni ukuvuga ngo abagore baragiye baja kwimanifesta bababajwe barigaragaza inshuro zingahe. Noneho umunsi umwe habanza kuza umujenerali ngo nitanga foro, aravuga ati bano bantu kuko bararengana
twumvira nyine impuhwe abona ntacu twatuzira bafata umugore we baramurekura n'umwana bari bamufunganye n'umugore n'umwana mutoya noneho bamare kumurekura nyuma yaho abagore baravuga ati kandi gore igitaraje babafungira ngo mu gikontineri muri kontineri muri bene bintu z'ibirori bizatwara imizigo noneho nyuma yaho abagore baravuga ati reka dukore amasengesho y'iminsi 3 tuzobone gutaha muri ya masengesho nyine abagore bose bakitabira abagore badafite imbunde abagore batabangiriza abagore n'abagabo banahabana umunsi umwe niho uriya uyu wabaye vice guverineri yahataramiye ni ukuvuga ngo ubundi bari abagore gusa noneho barangize uwo munsi bavuye mu gitaramo bagere irundu ahantu kuri binembe bataha baje irundu niho basanze umusoda babategamiye ariko umusoda umwe ngo niyave yururuke ku ndege yamavuga ngo abagore bose nyine munye bakwita esa ashaka babamara nimba ruri ifunzwe za numva yave bamuvuga ndagira ngo nuri yafunzwe noneho ubwo uwo munsi yarabivuze amare kubyigamba gutyo mugoroba amabice abagore 3 birundo ari munyamuhoza abagore batashe bavuye gutarama kuko nyine ukenye ni kuko umwe diwe namusanze ni wiwe cyangenda ku ishuri yarambira ngo nawe araje nuko habe mugoroba barambira ngo yapfuye ariko muzira batashe ntibari banazi nimba ari muri iyo manifestation bavuye yuko je naciye mvuye ku ishuri abandi nukuvuga ngo habe nabo nienda bamwe bari bavuye bari gutekereza ko bavuye no mu masoko bavuye he barabica bari abagore benshi barase bamwe bashandabukaga bamwe basubira mu madegu abandi barazamuka baje kwaharira nuko ariko bari abagore bazira karengane saho bonyine hariho abantu dukomeje kwibuka nyine abantu bagiye bazira karengane hariho baguye mu ntambara bahanganye abaziza karengane hari abandi bazaga bakicirwa mu nzira ari umuhungu umwe mu Nduwayo bamusanze mu nzira hataha baramurasa nuko ibi mayiti yo bari kwibona nyuma y'iminsi 2 baramutsinze mu ndego nukuvuga ngo hari ahantu habariye impfuza karengane inzira karengane ese barangiza ngo aho leta iyo ni leta abangaba bavuga ko uwo ni simpamvu kugira abajenerali iyo ni leta uwo tamforo yarakuriye nimba ari rejo ese iyo leta iri mu baturage none iyo leta niyo bari mu gushimagiza ngo abaturage niyo ngo leta ejo manyota yakoze ikiganiro aravuga hapfuye umukecuru ngo none ngo niyo habaje kuvugira abo bose tuvuga amanyota uzodutegera abo bose tuvuga ni leta yabishe n'abajenerali ba leta bari bahari bayave batanguforo hariho bamuhima bisha abantu barabarimbura novuga kageza he none n'abakoloneli rugabishije bari bahari bisha abantu muzima yapfuye koloneli rugabisha ari buhari bamwicira mu iduka umugabo w'abatwara mu muzima pasiteri bamwiciye mu iduka agiye kugura isukari baramurasa nta suviya nahabaye gusa ikintu cyahabaye rugabisha yaraje aravuga nk'umunyamurenge aravuga ngo yaye ureka ngo akoreshe ikiriyo nyuma y'icyo kintu nta kindi twamenye ngo uwo musoda wamwishe byagenze gute kandi nti yarari kure iyo ni leta hajya kuri antene niyo yari muri santere kuri antene no muri santere siko ni ahantu ho kugenda iminota nk'icumi iyo ni leta iri mu baturage mwarangiza mukavuga ngo abantu ntibari gupfa ngo kandi nimba bari gupfa ngo ni politiki ese leta ihagarara ku baturage leta nimba hari ikindi gihugu cyari gishaka kwica abaturage cyangwa kubakura muri minembwe leta ikavuga ngo twebwe turabyanze icyo gihugu se cyavuye ni leta yatwishe ko turabasaga leta niyo abari kuvuga ko twebwe tutazi tuzadupfa kuvuga ibyo tutazi boga bafite ibyo bazi n'ibiki bazi ntabyo bazi ahubwo baragusa baratamitswe n'ibyo ntawamenya ibyo babahaye nimba barabaroze ntawe ubizi ni nk'abo bafite ibintu biri mu mitwe yabo barayogeje ntabwenge ahubwo bukibamo ni ukuvuga ngo leta yatwishe ubukamizo bamwurukije muri konvoyi y'abasirikare ari kumwe n'umukuru wiwe baramwururutsa baramujya bakabongo twovuga leta ni hari amunembwe so nyine twapfiriye kabongo ntibamwiciye kuri Goma ari umusirikare wa leta izo ntitwobivamo ubu ngubu dusoza amakuru yacu ibiganiro zacu twari turimo dukomeje kwamagana leta ya Gisegeti
dukomeza kwamagana abarundi, dukomeza kwamagana n'abandi bose bafatanyije, abacancuro n'abandi, kandi tugomba guheza imiryango y'Abanyamulenge mpore, twingingira n'Abanyamulenge guhagarara mu gihe cabo abariho, tukagira ico tumarira ubwoko bwacu. Ico tubingingira, turabasaba gukora subscribe, share na comment. Ni Mbabazi Rosine mwari muri kumwe na mugenzi wanje Nyamutima Emerance. Amaraso.